Uraho reka nkubwire burya niba utabizi akenshi samoko ntabwo ari imipaka ituma habaho imeneka ry'amaraso, ubunzi no gukurwa mu byabo ku baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo ni kabutindi y'imitungo kamere itazagira n'ikibamarira, kuko ku rutonde rw'ibihugu bikennye muri Afurika icyegeranyo cyakozwe na World Bank na International Monetary Fund bavuga ko hagati ya 2023 na 2025 ibihugu 10 bikennye muri Afurika, Kongo iza ku mwanya wa gatandatu, aho ibanzirizwa na Sudani y'Amajyepfo n'u Burundi, Malawi, Central Africa, Mozambique, noneho nyuma ya Kongo hakaza Niger, Madagascar, Somalia na Sierra Leone. Burundi bukennye kubera ibibazo bya politike, Sudani igakena kubera intambara n'ubukungu budahagaze neza, Malawi iza ku mwanya wa gatatu igakena kubera ubuhinzi bushingiye ku mvura gusa, Central Africa iza ku mwanya wa kane mu bukene muri Afurika ikaba ikennye kubera ibibazo by'umutekano, Mozambique iza ku mwanya wa gatanu ikennye kubera ibibazo by'umutekano bigenda gusa n'ibya Kongo kubera imitungo nka gazi. DRC iza ku mwanya wa gatandatu ni ikibazo cy'ubutunzi bwinshi, kuko by'umwihariko Kongo ho biteye ubwoba kuko abarirwa imitwe yitwaje intwaro igera mu 100 rirenga. Hano twavuga gato nk'imitwe 10 ikomeye kurusha iyindi. Ibi byatangajwe na raporo za UN na Human Rights Watch muri uyu mwaka wa 2026. Muri iyi mitwe 10 ikomeye kurenza iyindi twavuga M23 cyangwa AFC 23 ikorera mu bice bya Nord Kivu na South Kivu, Goma, Bukavu n'utundi duce. Ku mwanya wa kabiri twasanga ADF ikorera muri Nord Kivu hafi y'umupaka wa Uganda. Ku mwanya wa gatatu tukasanga FDLR ikorera muri Nord Kivu na South Kivu. Ku mwanya wa kane tukasanga Wazalendo, yo ni ihuriro ry'imitwe myinshi ikorera muri Nord Kivu na South Kivu. Ku mwanya wa gatanu Codeco ikorera muri Ituri. Ku mwanya wa gatandatu twahasanga Mai Mai ikorera muri Nord Kivu, South Kivu na Tanganyika. Ku mwanya wa karindwi twahasanga Twirwaneho ikorera muri Haut Plateau za South Kivu. Ku mwanya wa munani twahasanga Red Tabara ikorera mu bice bya South Kivu hafi y'umupaka w'u Burundi. Ku mwanya wa 9 hari Zaire Militia ikorera muri Ituri. Ku mwanya wa 10 ku mitwe ikorera muri Kongo yitwaje intwaro twahasanga umutwe witwa CRP ukorera Ituri n'ibice bimwe by'iburasirazuba. Mutwihanganire nimugire ngo twibagiye ingingo twaganiragaho. Reka dukomeze ku mwanya wa karindwi w'ibihugu bikennye muri Afurika. Naho Niger iza ku mwanya wa karindwi ni ukubera imihindagurikire y'ikirere, Madagascar iza ku mwanya wa 8 ni ukubera ari ikirwa cy'uburyo gihahirana n'ibindi bihugu mu buryo bworoshye, Somalia iza ku mwanya wa 9 iyo ni ukubera ubutegetsi bujegajega ndetse n'intambara, Sierra Leone iza ku mwanya wa 10 impamvu yitera ubukene nuko yabaye igihe kinini mu ntambara ndetse ikazahazwa n'indwara nka Ebola. Reka twigarukire muri Kongo, iby'urutonde sibyo twajemo. Harya di nabahaye ikaze, muhawe ikaze kuri Global Insight Rwanda, aho uzajya wumva ubusesenguzi mu bukungu, geopolitique, kandi iri ni ishuri rizagufasha kugira ubumenyi mu byo utaruzi. Minerva uzishyura ni ugukora subscribe, like, comment, washaka ugakora na share ugaha inshuti zawe ubumenyi. Muhawe ikaze. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew, hidden truths deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world. Ku baturage bibera muri Kongo, imitungo yibera mu gihugu cyabo kuri bo ubwabo irutwa n'ikiro cy'umuceri kuko ari cyo bazi icyo bakimaza. None se waruzi ko intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo itandukanye n'ibyo bakubwira? Burya ni intambara y'ububasha hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa nk'ibifi binini ibindi bihugu kaza gutoragura ubuvungukira. Icyo barwanira harimo n'uruhare rw'ikoranabuhanga riri muri iyo telefoni yawe wirirwa witabiraho, kuko harimo ubutare butuma igaragara uko nguko uyibona. Uyu munsi tugiye kumenya ukuri kwihishe inyuma y'imihanda ya gari ya moshi mishya tunda kandi izatunda imitungo ya bamwana nzambe n'imitwe yitwaza intwaro ndetse n'impamvu ibyishe inyuma. Uyu munsi reka twinjire mu ngingo ikomeye kurusha izindi muri iki kinyejana cya 21, aho hari gukina umukino w'ububasha mu Cyongereza uzwi nka The Great Game. Urimo gukinirwa ku butaka bwa Afurika, ariko by'umwihariko mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Isi yacu iri mu mpinduramatwara y'ikoranabuhanga ritangiza ibidukikije, aho imodoka zikoresha amashanyarazi, telefoni zigezweho n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikeneye cyane ubutare bwihariye. Ibi bituma Afurika, by'umwihariko Afurika yo hagati, yitiba target ya mbere isi yose ihanze amaso, kuko ariho ubu butare bukeneye cyane buherereye. Telefoni
drone, imodoka zikoresha amashanyarazi, satelite ziri mu kirere burya zifitanye isano ya hafi n'ubutare buri munsi y'ubutaka bwa Rubavu iyo ngiyo iwanyu, Goma, Kolwezi n'ahandi. Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa ntabwo barimo kurwanira amafaranga, bikibaraje inshinga bararwanira ejo hazaza h'isi, kandi bizabafasha gukomeza kuba ibihangange ejo hazaza. Ni kabutindi y'ubutare buzatuma tutamenya ba sogokuru na ba nyogokuru, ko intambara biduteza bituma bazigwamo maze natwe tukaza tubakurikiye, nuko kugira ubukungu bikaba nk'umuvumo ndetse bidasize no kumeneka kw'amaraso y'abana b'Abanyafurika, ariko bigakomeza gukungahaza no kuzanira ibitwenge ba Rugigana bo hakurya y'amazi magari bikomereza. Rata icyo turimo kwivugira n'ubutare bucukurwa hano hafi y'iwacu mu baturanyi kwa ba Mwananzambe. Reka twinjire mu birombe mu mihanda ya za gari ya moshi irimo kubakwa, indi yubakiwe mu gutona imitungo ya Afurika. Turaninjira mu masezerano y'abaperezida y'ibihugu bike turi buvuge hano, maze dusobanukirwe neza byimbitse uyu mukino w'amacenga, ububere n'ububasha utapfa kumenya wirengagije kino kiganiro. Kugira ngo dusobanukirwe ibiri kuba ubu, tugomba gusubira inyuma mu mateka. Iki ni igihugu kimaze kuba igihangange ku isi cyitwa Ubushinwa. Ntabwo baje muri Afurika uyu munsi, ahubwo bahageze mu myaka y'ahasaga 1960. Mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika byabonaga ubwigenge, Ubushinwa bwabonye amahirwe yo kwiyegereza Afurika binyuze mu mishinga minini nka Tazara. Tazara ni urwego ruhuza cyangwa se rucunga gari ya moshi ihuza Zambia na Tanzania. Iyi gari ya moshi yari igamije gufasha Zambia kubona inzira yo kohereza imiringa yayo ku isoko mpuzamahanga idakoresha inzira zagenzurwaga n'abakoloni. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihugiye mu ntambara y'ubutita n'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarebaga Afurika binyuze mu ndorerwamo y'umutekano gusa, ishaka guhagarika ikwirakwizwa ry'ubukomunisiti. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2000 ibintu byarahindutse cyane, ubwo Ubushinwa bwazanaga gahunda ya Focus Forum on China Africa Cooperation. Gahunda yashyize imbere ubukungu n'ubucuruzi, batangiye kubaka imihanda, ibiraro n'ingomero z'amashanyarazi hirya no hino muri Afurika binyuze mu masezerano y'inguzanyo n'ishoramari. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zavugaga ibya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, Ubushinwa bwo bwavugaga by'ibikorwa remezo n'iterambere ry'ubukungu. Ubu Bushinwa nicyo gihugu cya mbere gicuruza cyane muri Afurika, kandi bufitiwe imyenda iremereye mu bihugu byinshi bya Afurika. Ibi byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongera kwita kuri Afurika, ariko ubu ikaba yibanda ku mutekano no kugenzura inzira z'ubutare bw'ikoranabuhanga mu rwego rwo guhangana n'Ubushinwa. Reka tugaruke hano iwacu mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se Middle Africa. Kuki aka karere ariko nkingi ya mwamba mu mukino w'ububasha ku rwego rw'isi? Igisubizo ni kimwe, ni critical minerals cyangwa ubutare bw'ingenzi mu ikoranabuhanga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite 70% by'ubutare bwa cobalt ku isi yose. Cobalt niyo ikorwamo izi bateri za telefone yawe utunze n'imodoka za Tesla. Mbese mu rwego rwo kugira ngo zishobore kubika umuriro, iyi cobalt niyo ikoreshwa. Iyi cobalt iboneka cyane mu ntara za Lualaba na Upper Katanga, by'umwihariko mu mujyi wa Kolwezi uzwi nka World Capital of Cobalt. Mine nini nka Tenke Fungurume yigenzurwa n'ikigo kinini cy'Abashinwa mu mpine cyitwa Simos. Mu magambo maremare ni China Molybdenum. Uru ni urugero rw'uburyo Ubushinwa bwamaze kwiharira 80% by'inganda zitunganya ubu butare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muribuka rute Tazara twavuze haruguru? Ubundi iyi Tazara yakozwe mu buryo bwo kugira ngo imari n'amabuye avuye muri Kongo, Zambia ibashe kugizwa mu Bushinwa byoroshye, kuko amabuye avuye muri Kongo yinjira Zambia akajya muri gari ya moshi akagezwa Tanzania Dar es Salaam ku cyambu, akinjira mu mato akanyura mu nyanja y'Ubuhinde akagera mu Bushinwa. Tubyinjiyemo neza uburyo atwarwamo, amabuye acukurwa Kolwezi na Lubumbashi, hanyuma akanyuzwa ku mupaka wa Zambia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Kasumbalesa, agakomeza hitwa Ndora na Kapiri Poshi, nuko akagezwa muri Tazara mu muhanda wa gari ya moshi akagezwa Dar es Salaam ku cyambu gihana imbibi n'inyanja y'Abahinde, akinjira mu bwato bunini akagezwa ku cyambu cya Shanghai cyangwa se cya Guangzhou. Nuko filimi ikaba irizinze umutungo wagakijije Afurika ugakiza Ubushinwa gutyo. Reka twibaze, ariko se kuki Eastern Congo ihora mu ntambara? Ubusesenguzi bwimbitse bwerekana ko iyi ntambara idashingiye gusa ku moko cyangwa imipaka, ahubwo ahanini ni intambara yo kugenzura inzira zicishwamo ubutare, kuko ahanini ari akayabo kaza miliyari z'amadolari aca muri izi nzira, abakeneye ababibera ibitambo bakayimenera amaraso aribo Banyafurika. Imitwe yitwaza intwaro nka M23, ADF na FDLR yose ibifite aho ihurira n'ubu bucuruzi bwa magendu bw'ubutare bunyura mu bihugu by'ibituranyi bukagera ku masoko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa. Ubutare nka koruta bukenerwa mu bikoresho bya electronique usanga bucukurwa cyane mu duce nka Rubaya, muri Masisi, Nord Kivu. Zahabu icukurwa cyane muri Ituri. Ibi bice byose ni intambara zikomeye zibera, kuko ariho honyine inyeshyamba zishobora kwishakira amafaranga binyuze mu bucuruzi bwa magendu.
None hagati aho ushobora kwibaza uti ko nge nituriye kuri iyo za Rwamashyongoshyo iyi mikino y'amaje ya indebaho, reka nkubwire neza nshize amanga ntabwo kikureba, ariko irakureba ahubwo cyane, kuko muri iki kinyejana ntawe utagerwaho n'ingaruka zitumbagira ry'ibiribwa cyangwa se ibindi bintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Burya ikibitera kenshi ni izi ntambara zihoraho ziterwa kenshi na bano bose twavuze haruguru n'abandi. Urugero, isi ubu ifite ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli kubera iyi ntambara ya Irani na Amerika ndetse na Israel, kandi nayo ikibyisha inyuma nubwo baducirika bakaducurukura ni ikibazo gisa n'ikiri hano hakurya mu baturanyi. Geopolitike ntawe ushobora kuyikwepera rero, uko byagenda kose ihura n'ubuzima bwacu. Nk'iyo wumvise Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyize igitutu ku Rwanda cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'umutekano, wibaza iki? Ibi biba bifitanye isano n'uko bashaka ko inzira zinyuramo ubutare zitekana, kandi nanone zikaba zizewe ko ziri mu maboko y'inshuti zabo. Nta gushidikanya rero, niba wanyumvise neza mu byo twavuze haruguru, nta kabuza ibi byose bigaragaza ko umutekano muke w'aka karere kacu ufitanye isano ya hafi n'inyungu z'ibi bihangange ku rwego rw'isi. Usanze bitakureba se koko nk'uko wabitekerezaga? Nyandikira hasi muri comment twikomereze. Ariko ntimujye kure mudasobanukiwe neza iyi mihanda ya gari ya moshi uburyo yubakwa igira ngo ikomeze gutwara imitungo y'Abanyafurika. Twarebye umushinga wa Tazara w'Abashinwa bakoresha mu gutwara imari yabo, twibeshya ko ari iyacu, ariko reka twinjire ku wundi mushinga witwa Lobito Corridor. Uyu mushinga ni uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubumwe bw'Uburayi. Noneho uyu ni umushinga karundura w'ikirenga ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubumwe bw'Uburayi. Mu 2023 Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubumwe bw'Uburayi nibwo basinyanye amasezerano n'ibihugu bimwe bya Afurika byo kuwutangiza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutangamo akayabo kangana n'amadolari miliyoni 556. Uyu mushinga watangiriye mu duce dukungahaye ku butare nka Kolwezi muri DRC na Copperbelt muri Zambia. Iyo imari imaze guhurizwa hamwe yambuka umupaka wa Zambia ikinjira muri Angola, igahita ikurikira umuhanda wa gari ya moshi witwa Benguela ureshya n'ibirometero birenga 1300, hanyuma ikaruhukira ku cyambu cya Lobito ku nyanja ya Atlantique. Impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze iyi nzira nuko bashaka inzira itari mu maboko y'Abashinwa kugira ngo ubutare bujye muri Amerika n'Uburayi vuba Abashinwa batamenye ibyo ari byo, bityo bagabanye ukwigenga k'Ubushinwa ku bijyanye n'ubutare bw'ingenzi. Perezida Joao Lourenço wa Angola yagize uruhare rukomeye mu guha uyu muryango inshingano zo kubaka inzira binyuze mu masezerano yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Ibi byerekana uburyo ibihugu bimwe bya Afurika biri gukoresha uyu mukino w'ububasha mu nyungu zabyo, ariko bifitiye umumaro bake bari mu ruhembe rw'imbere, ariko washishoza neza ugasanga umuturage wo hasi ntacyo bimumarira, kuko ahubwo birangira ari ubaye igitambo. Tuvuye muri izi project z'iyi mihanda inyuzwamo ibizakomeza kuduteza umutekano mukeya tuzakomeza gufata nk'inzozi, reka twirebere ikindi kinyoma cy'imitwe yitwaza intwaro bahora batubeshya bagira ngo bikorere ubucuruzi bwahawe akazina ka magendu. Ibi abantu benshi ntabyo bamenya, kandi niho ukuri kw'izi ntambara zo muri Middle Africa ziba zigendereye. Iyi mitwe yitwaza intwaro nka M23, ADF na FDLR ikunze kuvuga ko irwanira amoko ubwigenge, umutekano w'abaturage cyangwa se irwanya leta, ariko iki ni ikinyoma cya geopolitike cyihishe inyuma y'inyungu z'ubukungu. Hari ubusesenguzi bwimbitse ku bukungu bw'intambara, war economy. Iyi mitwe ikora nk'abasoresha mu birombe by'ubutare bitazwi n'amategeko. Urugero, M23 igenzura inzira z'ubutare muri Rucuru na Masisi, by'umwihariko ko zahabu zerekeza ku mipaka n'ibihugu bituranye. ADF igenzura zahabu n'ibiti muri Ituri, FDLR igenzura ubucuruzi bwa zahabu n'amakara mu bice bya Virunga na South Kivu. Leta ya Kongo rero ntishobora kugenzura ibi birombe, bityo rero nicyo gituma inyeshyamba zikomeza kwishakira amafaranga binyuze mu bucuruzi bwa magendu. Iyi niyo soko y'amafaranga agura intwaro iyi mitwe ikoresha mu gukomeza guteza umutekano muke. Ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa nubwo usanga bamagana intambara mu magambo, nibo ba nyiri supply chain y'amaraso n'akarengane k'Abanyafurika, ariko bikaba inyungu z'ibi bihugu bikomeye. Ni ngombwa ko abaturage ba Afurika basobanukirwa ko iby'iyi mitwe ivuga bitandukanye n'ibyo ikora, kandi ko intambara zabo zifitanye isano ya hafi n'inyungu za bashefu kinini babatu. None nkawe umuturage wa Afurika by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari, ni ayahe mahirwe cyangwa n'izihe nzira zo kwigira ufite? Ese uyu mukino w'ibihangange uzadusigamo aramasa nk'uko byagenze mu gihe cy'ubukoloni, cyangwa hari icyo tuzunguka? Umuturage wa Afurika agize ubwenge dore ko yabyungukiramo kandi agahindura Afurika umukinnyi aho kuba ikibuga cy'imikino gusa. Ari cyitwa
kwa value addition ni ukongerera agaciro k'umutungo wacu ku babikora bitari mu mwijima. Tugomba gusaba ko inganda zitunganya batiri cyangwa ibyuma byubaka hano iwacu aho kohereza kobalite nka pierre brite. Ibi bizatanga akazi ku rubyiruko, byongere n'agaciro k'ibicuruzwa byacu ku isoko mpuzamahanga. Urugero, Zambia na DRC zishobora kubaka inganda zitunganya batiri zikoreshwa mu modoka z'amashanyarazi. Icya kabiri ni icyitwa education innovation, uburezi n'udushya. Urubyiruko rwa Afurika rugomba kwiga ikoranabuhanga rishingiye ku butare dufite. Tugomba kugira abahanga mu bya geologiya, abenjeneri b'amabuye y'agaciro n'abahanga mu bya electronique. Ibi bizatuma dushobora gutunganya ubutare bwacu tukabukoresha mu gukora ibicuruzwa byacu aho kubugurisha ari ibuye gusa. Intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ntigomba kutubera umutwaro, ahubwo igomba kutubera amahirwe yo kwigira no kwiyubaka. Niba tuzi icyo dushaka, niba tuzi agaciro k'ibyo dufite munsi y'ubutaka, uyu munsi niba ugiye kugura telefone wibuke ko hari ubutare bwavuye i Rubaya cyangwa Kolwezi, kandi hari umuntu wagize uruhare mu kugeza iyo telefone mu ntoki zawe. Wibuke ko intambara yo muri Middle Africa ifitanye isano ya hafi n'ikoranabuhanga riri muri izo ntoki zawe. Kumenya ukuri niyo ntwaro ya mbere. Komeza uwa mbere mu kumenya amakuru, natwe twiteguye kwava imuzingo tukaguha amabanga n'amasomo azagufasha kujugunya ubujiji ukaba injiji itajorwa. Iyi ni Global Insight Rwanda. Kora subscribe, like kandi nubishobora ukore share, kandi utubwire muri comment igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi yawe. Ese urabona uyu mukino uzatuma Afurika yo hagati yigira cyangwa izakomeza kuba inzira y'ubutare gusa? Wakoze kubana natwe, turakuraritse mu biganiro by'ubutaha. Bye. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew, hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda To the world.